kian wa warok di lani ki private ki lokal ki turis yang kami lagi di nombagaan untuk masyarakat baru di Ahmadu baru di aga Awartex mulai ke blog jadi di Kinongnya kali saya mau cerita saja Muslim mungkin isi Awartex ki ang ngipor usa insustomi aga ai kuak pentip capi ki patba kamtam ya ki nong ya kari ki mokok ni ke distrik yoi kamtam nala rambai chakliria nebha bon na perdi ki nong ya kari ki wayak klem mokor wari ya ga kari yong ki ta pensakut ko ya i haga lai wan kamtam da yo mati ya ga blok lakat chawamun i da slem wahile mat ya ni ga blok sniau thu iwa wa to me mu bot renti ya ki kendon yong ai bun sin le wa kini ki driver wom e lat ki wat ya ki ambulance lane ya ki kari dua man emergency bolai ki chmat daya penju bor wa kani man go ke ye ko pen sniau si lane ko bo jing e pindangai pi hani ko or kan tu ye pi kam ginong ya kari nado ki kari kian hadu ki kari he bat ya gini ki motor bike kam jo wo bot renti ya ki kendon yong ga ai ne bha hadin ga jing yo jingai ga yong a ne benta kani ga district ga yong i kam tam ha ki kendon ya kari da penman yang awo lai bu jing tho le ne wo lai e jing jo chau di puti komisioner ga jing ya to ga ni da dap ga jing singa komen kam ong ye pi wa na ga liam yung dc le da chim khiao ya ga ni ga issue ha ka wo dc da pa ya sp yung ga East Hill district but ya ka dto yung man gi wo pai benya ba penemkam ya ka an ya kari nei benta ka jing sup ka yung nga ga yung pi ne bha ten yui wa kini ki driver da nem burom gi wat ya ki police traffic le bunsin ki police emi por wa yo ai ki di bha pelai ba ki le ba di pli ya duty ki yung ki andre ki bru ki wa ya kari mem burom gi ya ga police department na da hari ni ko por kuntu le ya pi kam gi police ki wa to pai ya ga ni ka yo lai i na ga jing block to hu pen krek kam ha pi ya ga ni ga ai la da em gi wa le percha ya ga ni ga ai pi to ka kam ram yung pi to pen stom pi ki ke ju i por le wo le pi kat kam gi kendon yong ga ai de bha la da bot chi bot i kam ni bai da da bu jing e bat man go le ga district ko wom yusuf he ni por kuntu ye pi wo bot renti i kam tam le ye gitu ki driver ki wa penjin kari ha ki rusro yung national highway da bu gi mem da hawa kata wom to ga parking le da bu gi kat chawayo penman go ga lompat ha gani ga jingle yung gi pra driver penman go but wanra bale ya ka accident ka wajia kha hapo ka district yung i hawa ya ye ge geri moi chim overtake pai nuksai kam chejwa chesilong lada blok le henry but unti ye kendon yung ka an men jing e da i le hapo ani ge East Hill district to but renti yang ni kendon yung ka an khnang wa yo penman go go yusuf but lada chemi ya gadu ga jing e to pentipi chaga bor yung ka an ha ki police traffic de em he tu wo yarap ya pi gam ginong ya geri to mo chim kabu pi ya ki police bat ki police le mo chim kabu gi ya ginong ya geri te tentu ya ga police department wa open em kam hok ko ya ga ni ga bor ko wa ka em go yo open krek kam hok ko ya ga ni ka duty ge yong ka yo ki khnang no yo wan ra ko ka ye ga ka jing bha bat kham tam le ha ki how to suro ko em marjam wagi ni school em kamu penjem bi yagi kari moi penhastat already ni bha waile katu la bu ching e go ni bha em gi khina ni wa ki khina score ki yong i ki dia mai ki pi para ki yong i ki wom tipu
kuyat kari ki um tipu cross kari Henry ke kamram kayung pi kam ki driver ki wo penjem dan ne wo ya bha ya ki kari kenang yo la ji na ga no du ke jimma ke jum so ni bha lada ndang burom pi ya ke ni an la poi por wa pi cha pen stom pi ha ga an dau pencitom go pinda pi kan okam te yo la ji na ga no ke jin e tos nyau bha ya bot anti wa ni kan don ni bha ai lo ong pi kam te na ka len yo nga da e la jing jor cha udisi kam ong pi la chim khiao la pha o ya warok ki police department ya warok ki police station ni ki police outpost yo man yo pat benya bha nei benta ka hukum ya kari ka yong i hapok ni ki district ka yong i ta kermen ho bot anti pi kenang yo la ina kan